Il-bandiera Amerikana, l-Istatwa tal-Libertà u Twin Towers. Twin Towers li krollaw quddiem għajnejn id-dinja kollha 10 snin ilu. X'kienet l-esperjenza tal-Amerikani? Tkellimna ma' Charge d'Affaires tal-Ambaxxata Amerikana, Richard Mills, dwar l-esperjenza tiegħu dakinhar u wkoll kien hemmhekk. Richard Mills jgħid li dakinhar kien f'bini tal-ġnus Magħquda fi New York u qabel bdiet il-laqgħa waslet għandhom l-aħbar tal-ewwel attakk u intbagħat id-daru mal-ġirien tela fuq il-bejt tal-bilja li kienu joqogħdu fiha. The world was falling apart, and I was up on that roof, and we watched the second tower collapse. I was with neighbors, some crying, some praying, and then we all kind of gathered together up there as more people arrived, and someone said, "Oh, what about our Muslim family on floor 32?" And Iżda kien f'mument imtappan minn mewt u mibeda, wieħed seta' jaħseb li l-ġirien kienu se jattakkaw lill-familja Musulmana, il-grupp żgħir ta' nies kienet jaħseb xi ħaġa totalment differenti. But the person said right after that, we'll need to go protect them. Someone should go stand outside their door. And again, that reassertion of that American world value of diversity, tolerance, was so reassuring to me. And right then I knew we'll survive this. Persuna li hija rapportata nieqsa wara t-traġedja tal-World Trade Center fi New York għandu kuljum ta' oriġini Maltija. Fost il-vittmi, dakinhar kien hemm ukoll persuna ta' dixxendenza Maltija, Brian Kakija. One News kien irrapporta dwaru. Sena huwa rapportat nieqes skont rapporti mill-Amerika l-aħħar li ntlemaħ Kakija kien fil-mija u t-tielet sular ta' wieħed mit-torrijiet tal-World Trade Center. 10 snin wara, għall-Amerikani dan hu żmien ta' soba. It's a time of sorrow. It's a time of remembrance about what was lost that day and the tragedy. But again, I think there's a real hopefulness, a sense that our values withstood this. Dak li ġara fi-11 ta' Settembru kien propju wieħed mill-ikbar avvenimenti ta' ġurnaliżmu ta' xandira diretta li iltqajna miegħu f'dawn l-aħħar snin nistgħu ngħidu. One News dakinhar kien ukoll preżenti għalikom it-telespettaturi fejn xandira diretta ta' dak li kien qiegħed jiġri anke b'kummentarju mill-ġurnalisti tagħna stess. Tkellimna ma' wħud minnhom dwar l-esperjenza tagħhom f'dik il-ġurnata tant importanti. Dakinhar Glenn Bedingfield kien xogħol f'One News. Kien xi satej ta' wara nofsinhar naħseb li konna qegħdin naraw li news fuq Taljan. Kien hemm newsroom imlija u rajna ajruplan dieħel ġew wieħed mit-Twin Towers. Fil-bidu ħsebna accident bħalma ħasbu kulħadd. Responsabbli mit-tmexxija tal-Kamra tal-Aħbarijiet dakinhar kien hemm Gino Kawki. Ħaresna lejn l-iskrin rajna l-fjamma ħierġa mit-tieni torri. Hemmhekk indunajna li kienet għaddejja xi ħaġa kbira. 10 snin ilu, One News kien ħassib xandira li damet aktar minn 5 sigħat. Ħafna fl-ewwel ħinijiet kien hemm paniku. Paniku kbir anke fuq l-informazzjoni ta' kemm x'seta' ġara x'seta' kien hemm x'ma kienx hemm. Għalkemm dakinhar fi New York inqataw kważi l-linji kollha telefoniċi, One News xorta kien irnexxielu jagħmel kuntatt ma' xi ħadd li kien fuq il-post. Aħna kellna kuntatt ta' wieħed Awċi, ħabib tagħna li jgħix ġewwa New York, ipprovajna naqbduh bit-telefon għal 4 darbit ma rnexxinniex mal-5 darba u ġibna il-kummenti tiegħu ta' x'qed jiġri u ma jiġrix ġewwa New York.